Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri abakinnyi 11 ba Israel biciwe i Munich mu Budage aho bari mu mikino Olympique. Bishwe n'agatsiko k'ibyihebe byitaga Black September bifatanyije na PLO, Palestine Liberation Organization, imirimbanyi ziyitiriraga guharanira kwishyira ukizana kwa Palestine. Iyi ni inkuru y'uko bahorewe n'ikigo cy'ubutasi cya Israel Mossad muri operasiyo bise Wrath of God. Ubusanzwe Wrath bisobanuye umujinya wo ku rwego rwo hejuru, umuranduranzuzi. Ugenekereje bisobanuye umujinya ukomeye w'Imana. Uyu ni Benjamin Netanyahu, yahoze ari minisitiri w'intebe wa Israeli, arasobanura uko byari byifashe. Nyuma y'ibyo babonye ko batari kubasha gushimuta indege za Israeli. Iyo bajya muri Israeli mu ndege z'abandi bantu bakagerageza kuzishimuta bari kwicwa, rero bahisemo kujya ahandi. So they figured they'd go somewhere else. Ese operation umujinya ukomeye w'Imana yagenze neza? Ese abakinnyi 11 barahorewe nk'uko ikigo cy'ubutasi Mossad cyabiteguye? Ese wari uzi ko Mossad yafashe amajwi ya Bill Clinton wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Monica Lewinsky bakora imibonano mpuzabitsina? Ese wari uzi ko umunsi umwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na gatandatu Mossad yinjiye muri Uganda ikabohoza imbohe zisaga 100 z'abanya-Israel bari bafatiwe muri Uganda? Intasi za Mossad zinjiye ku kibuga cy'indege cya Entebbe zinagisohokamo ubutegetsi bwa Uganda butamenya ibyabaye. Reka iyi nkuru tuzayigarukayo mu kiganiro cy'ubutaha. Ikaze nanone mu kiganiro. Iki kiganiro cyitwa The Genius, njye kikugezaho nitwa Berike Munyeshyaka. Uyu munsi turagaruka ku buryo Mossad yahoreye urupfu rw'abakinnyi 11 ba Israel, aho buri wese wagize uruhare muri ubu bwicanyi yagiye yicwa umwe kuri umwe. Mu bagombaga kwicwa na Mossad harimo abanyamuryango b'agatsiko ka gisirikare kitwaga Black September, kari kayobowe na Ali Hassan Salame. General Zvi Zamir yahoze ari chef wa Mossad. Nitwe ba mbere bagezweho n'ingaruka z'iterabwoba, kubw'ibyo rero twatoje imitwe yita ku iterabwoba Units to deal with terrorism. Iyi operation umujinya ukomeye w'Imana yashyizwe mu bikorwa ku itegeko ry'uwahoze ari minisitiri w'intebe wa Israel Golden Meir mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri. Iyi operation yamaze imyaka isaga 20 bahiga buri wese wagize uruhare mu bwicanyi bwabereye i Munich mu Budage. Mbere y'uko nkubwira inkuru yo kwihorera gukomeye kwa Mossad, reka mbanze nkusobanurire muri make uko Mossad iteye n'uko ikora. Mossad ni ikigo cy'ubutasi cya Israel cyashinzwe tariki 13 Ukuboza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo 49. Turi mu mwaka w'ibihumbi 2020, bivuze ko Mossad imaze imyaka 71 ishinzwe. Mossad ishinzwe kurwanya no kuburizamo ibikorwa by'iterabwoba, gukusanya amakuru yakwifashishwa mu gutata ndetse no gukora ibikorwa bigamije kubungabunga umutekano w'igihugu cya Israel. Izina ry'umuyobozi mukuru wa Mossad ryakunze kugirwa ibanga, gusa ikizwi nuko atanga raporo kwa minisitiri w'intebe wa Israel. Byagiye bivugwa kenshi ko Mossad ishishikajwe no gushakisha amakuru ku bitwaro bya kirimbuzi ndetse no gushaka ibinyabutabire byifashishwa mu gukora ibiturika. Mossad ifite ishami rishinzwe ibimvuze haruguru. Bivugwa ko kandi Mossad yagiye yica ufite aho ahuriye n'ibitwaro kirimbuzi, ariko nta wabashije kubimenya. Ibi byakozwe n'ishami rya Mossad rifite inshingano zo gukura mu nzira buri wese utunze ibitwaro kirimbuzi bishobora guteza umutekano muke Israel. Mossad igizwe n'igice kinini cyitwa Collection Department. Iki ni igice kigizwe na za maneko nyinshi zoherezwa hirya no hino ku isi zigiye gutata hanze y'igihugu. Icyicaro gikuru cya Mossad kiba Tel Aviv mu murwa mukuru wa Israel. Aha niho Mossad ifite ikipe yitwa Kidon ishinzwe kurwanya iterabwoba. Kidon nayo ifite andi makipe menshi ashinzwe kurwanya iterabwoba, harimo n'iyitwa Metzada. Umunsi umwe ikipe ya Kidon yigeze kohereza indabyo ku mugore w'ikihebe iminota mike mbere y'uko ikihebe cyicwa. Ibi byitwa gushoza intambara yo mu ntekerezo
cyangwa intambara yo mu mutwe, psychological warfare. Mossad ifite inzego ebyiri, urwitwa The Special Operation Department na RAP Department. Izi nzego nizo zigena igice cya operasiyo cyangwa ibikorwa bya Mossad biba biri bucishwe mu bitangazamakuru mu rwego rwo gutera ubwoba intekerezo z'umwanzi. Izi nzego uko ari ebyiri ziba zigomba gukora imishinga ikomeye cyane kandi itera ubwoba intekerezo z'umwanzi. Reka noneho tugaruke ku nkuru yacu yo kwihorera gukomeye cyane kwa Mossad. Iminsi ibiri nyuma y'ubwicanyi bw'abakinnyi 11 ba Israel bwabereye mu Budage mu mwaka w'1972, Golda Meir wari minisitiri w'intebe icyo gihe yahise ashyiraho komite yise X, we na minisitiri w'umutekano, ndetse ashyiraho General Aharon Yariv nk'umujyanama we mu kurwanya iterabwoba, ndetse n'umuyobozi wa Mossad icyo gihe Zvi Zamir. Iyi kipe yose yari ikipe yari igiye gukora amateka atazibagirana, kwica buri wese wagize uruhare mu rupfu rw'abakinnyi 11 ba Israel. Akazi ka mbere k'iyi komite kwari ugushaka amazina y'abantu bose bagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abakinnyi 11 ba Israel. Aba bamenyekanye ku makuru yatanzwe n'inshuti za Israel zakoraga mu kigo cy'ubutasi cy'Abongereza, European Intelligence Agency. Mu bari kuri blacklist, urutonde rw'abagombaga kwicwa bari hagati ya 20 na 30. Harimo abari abanyamuryango ba Black September, agatsiko kitwara gisirikare navuze hejuru, na PLO, Palestine Liberation Organization, impirimbanyi ziyitiriraga kurwanira ukwishyira ukizana kwa Palestine. Nyuma y'uko aba bari bamaze kumenyekana, Mossad yari isigaje kugenda yica umwe kuri umwe kugeza barangiye. Mbere y'uko ubwicanyi bwabaga, umuryango w'uwabaga agiye kwicwa wakiraga urwandiko rwanditseho amagambo agira ati: urwibutso, ntitwibagirwa kandi ntitubabarira. Ubwicanyi bwa mbere bwabaye mu kwezi kwa 10 tariki ya 16 mwaka w'1972, igihe umunyapalestina Wael Zoeter yicirwaga i Roma mu Butaliyani, aho intasi za Mossad zari zamutegerereje avuye gufata amafunguro ya nijoro. Uyu bamurashe inshuro 12. Nyuma y'iraswa, intasi za Mossad zahise zihungira muri safe house yari aho hafi.
igipimo cya kabiri cya Mossad cyari Mahmoud Hamshari. Uyu yari ahagarariye PLO mu Bufaransa. Izi zari impirimbanyi zarwaniraga kwishyira ukizana kwa Palestine, ariko nanone Israel yizeraga ko uyu Mahmoud ashobora kuba yari umuyobozi wa Black September. Mossad yifashishije maneko wayo wagiye yiyoberanyije nk'umunyamakuru w'umutaliyani, areshya uyu mugabo basohokana mu nzu ye. Bakimara gusohoka, hijiye indi kipe y'intasi za Mossad zishyira igisasu munsi y'ameza yarateretseho telefone byo mu rugo rwa Mahmoud. Tariki 8 Ukuboza umwaka w'1972, maneko wari wagiye yiyoberanyije nk'umunyamakuru w'umutaliyani yatelefonye mu rugo kwa Mahmoud, amubaza niba koko ari Mahmoud Hamshari bari kuvugana. Nyuma y'uko Hamshari yivuze, maneko wa Mossad yaciriye amarenga izindi ntasi zihita zikanda imbarutso y'igisasu cyari mu rugo kwa Hamshari, kiramuturikana. Ntiyapfa, gusa arakomereka cyane. Hashize iminsi mike nibwo Hamshari yapfuye. Iyi yari operasiyo ya mbere y'ubwicanyi Mossad ikoreye mu Bufaransa. Igipimo cya gatatu cya Mossad yari Hussein al-Bashir, umunyajordania. Byakekwaga ko yari umuyobozi wa Black September muri Cyprus. Tariki 24 Mutarama umwaka w'1973, Hussein al-Bashir yazimije amatara mu cyumba cya hoteli yari aryamyemo. Hashize akanya gato, igisasu cyari cyahishwe munsi y'uburiri bwe cyaramuturikanya arapfa, cyangiza n'icyumba yari arimo. Tariki 6 Mata umwaka w'1973, Bashir al-Kubaisi, profeseri mu by'amategeko muri American University of Beirut, yaketsweho kuba umwe mu batangaga intwaro mu nyeshyamba za Black September. Uyu yarasiwe i Paris atashyiwe mu rugo avuye gufata amafunguro ya nijoro. Nk'uko byagenze mu bwicanyi bwabanje, nawe yarashwe inshuro 12 n'intasi ebyiri za Mossad. Amakuru yatanzwe na polisi avuga ko amasasu yarashwe yari yabonejwe neza ku mutima no mu mutwe. Ibipimo bitatu byari biri ku rutonde rw'abagombaga kwicwa na Mossad byari bituye mu nzu irinzwe cyane mu gace ka Lebanon, ku buryo uburyo bwakoreshejwe mbere butari gushoboka. Kugira ngo Mossad yice bino bipimo, ikiswe Operation Spring of Youth cyazanywe ari nka operasiyo ntoya iri muri Operation Wrath of God. Mu ijoro ryo kuwa 9 Mata umwaka w'1973, abakomando batatu, Sayelet Maktal, Sayelet 13 na Sayelet Tsananim, bageze ku nkombe za Lebanon mu bwato bwa Zodiac Speedboats. Aba bari babanje guhura n'intasi za Mossad arizo zabatwaye zijya kubereka ibipimo byabo mu modoka bari bakodesheje umunsi ubanza. Nyuma bongera kubagarura ku mucanga mu rwego rwo kujijisha ngo batabamenya. Muri aba bakomando bamwe bari biyoberanyije nk'abasivile, abandi bambaye nk'abagore. Nari niyoberanyije nihinduye umukobwa wambaye ijipo ndende kandi ngari n'ikote ryiza, nishyizeho imisatsi n'ibindi byose mu mwanya wabyo. Aba babanje kwica abarinda umutekano w'inzu. Bica Mohamed Youssef al-Najjar, wari umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya Black September. Bishe na Kamal Nasser, wari umuvugizi wa Palestine Liberation Organization PLO. Now the original plan. Umupango twari dufite nuko buri wese yari kugera kuri buri muryango w'inzu, tugashyiraho ibiturika byo kumena imiryango, ubundi nkabara 5 4 3 2 1 0, ubundi buri wese agahita turitsa tugata twinjira icyarimwe. Everyone will explode together and we will enter simultaneously. Muri iyi operasiyo kandi
abapolisi babiri bo muri ako gace, umuturage w'umutaliyani ndetse n'umugore wa Najjar bapfiriye muri icyo gitero. Ibindi bitero bitatu Mossad yahise bigaba bikurikira ibyabereye Lebanon. Zayid Muchasi wasimbuye Hussein al-Bashir muri Cyprus yishwe na bombe mu cyumba cya hoteli ku itariki 11 Mata. Naho abandi bayobozi bato ba Black September, Hamidi Shibi na Abdel Hadi bakomerekejwe bikomeye n'igisasu cyaturikanye imodoka yabo i Roma mu Butaliyani bikozwe na Mossad. Nyuma yaho intasi za Mossad zatangiye gukurikira Mohamed Boudia, umunya Algeria wari ushinzwe ibikorwa bya Black September mu Bufaransa. Uyu yabanje kubagora cyane kuko yiyoberanyaga ku buryo rimwe na rimwe yihinduraga umugore. Boudia yiciwe i Paris, yishwe n'igisasu Mossad yari yamuteze mu modoka. Mossad ntiyarekeye gukomeza guhiga buri umwe wagize uruhare mu bwicanyi bw'abakinnyi 11 ba Isiraheli biciwe mu Budage tariki 15 Ukuboza umwaka w'1979. Hashize imyaka 7 ubwicanyi bw'Imunich bubaye, abanyapalestina babiri Salem Ahmed na Ibrahim Abdulaziz biciwe muri Cyprus. Amakuru yatangajwe na polisi yavugaga ko bose bishwe n'imbunda zidasohora urusaku, silenced gun. Iki kiracyari ikiganiro The Genius. Uyu munsi turi kuganira ku kwihorera gukomeye cyane kwakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Israel Mossad, aho kishe buri umwe wese wagize uruhare mu bwicanyi bwabereye i Munich mu mwaka w'1972, aho Israel yatakaje abakinnyi 11 bari bagiye mu mikino Olympique. Nyuma y'iminsi 2 gusa, tariki 17 Ukuboza umwaka w'1979, abayobozi babiri ba PLO, Palestine Liberation Organization, impirimbanyi zarwaniraga kwishyira ukizana kwa Palestine, biciwe mu Butaliyani. Tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'1982, imyaka 10 ubwicanyi bubaye, Fadi Dani, Deputy Director wa PLO, yishwe na bombe yatezwe mu modoka. Mu mwaka w'1983, Mamoun Melayish nawe yiciwe mu modoka. Uyu yari umwe mu bayobozi ba PLO. Uyu yishwe n'intazi za Mossad zari kuri moto. Urugamba rwo kwihorera ntirwarangiriye aho. Mossad yakurikijeho Khalid Ahmed Nazar, umunyamabanga wa PLO. Uyu yishwe tariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1986, arasiwe hanze ya Hotel Athens mu Bugereki. Nazar yarashwe inshuro 4 mu mutwe. Kugeza aha Mossad yari imaze guhitana benshi mu bagize uruhare mu bitero byo mu 1972. Gusa nimero ya mbere wari umukuru wa Black September, Ali Hassan Salame, Mossad yari itaramubona. Mossad yari yaramuhaye akabyiniro ka Red Prince, igikomangoma cy'umutuku, kubera amaraso menshi yari yaramenye. Uyu yafatwaga nk'uwacuze umugambi wo kugaba igitero cyo mu 1972 cyahitanye abanya-Isiraheli 11. Munyemerere ikiganiro The Genius cy'uyu munsi nkisoreza aha. Mu kiganiro cy'ubutaha tuzaganira kuri Ali Hassan Salame n'uburyo yahizwe na Mossad. Njye ukugezaho ikiganiro nitwa Berike Munyeshyaka. Ndakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo uzajye ubasha kubona izindi nkuru zacu, ndetse no gukanda ku nzogera kugira ngo ubone buri video yacu dushyizeho. Ndabashimiye. Ikiganiro The Genius nakagaruka. Ciao ciao.